Man long baca qul huwallahu ahad diterima oleh Allah Taala, punya anak yang baca hana hijab langsung diterima oleh Allah Taala. Maka orangnya gupreh kedatangan katanya. Gupreh anu yang buklam kali gua lalai katanya pak tempat-tempat kemaksiatan. Yang muda-muda lalai nanti goncip. Lalai pak judi. Kurangnya ratang sago kadungku lalai ngancipnya nomor dua. Katanya sebenarnya hana perle tadi pegah tapi hero dah pegah ada tinggal deh. Terus pak tuh apa orangnya kagak menci. Kibang ke kampung orang. Tapi kon dua apa ini nang diam kemewono. Dua apa daerah gak bede daerah bede. Nyancip nyan mimutuah nyan dua-dua rebre nya antu rau. Gubuh le punan yang dagun nyot aja payah pegak. Paduga kait le polong le watel nya